radi lepota Ema. Jučer nisam mogla da držim live, evo danas držim. Da se vidimo opet regularno ponedjeljak i sreda. Dobro. Sad pustite i povucite skroz ruke na gore. Idemo malo da istignemo. Ovo je dobro za kičmu, za fleksibilnost kičme u srednjem delu kičme. Znači to možete da ponovite bilo 5-6 puta. Znači gledajte da vam ruke budu pravo. I još jednom. Idemo sada vežbe, znači vi uzmete ruke, ispravite crte svoju kičmu, onda vratite ruke na grudi i gore. Znači opet na grudi ruke, znači izvučite sve ruke, to vam je dobro za lopatice gore je kičme, pripremite ruke na gore. Znači opet stavite ruke na grudi, izvučete ruke. To su vežbice za gornji deo kičme. Sad uzmite i stanite pravo, znači ispravite kičmu, uvucite stomak i idemo rukama na gore. Vučemo ruke skroz na gore, pa ih opet stavljamo paralelno sa podom. Time da se lopatice spoje. Znači opet vučemo ruke na gore i spajamo lopatice. Opet na gore rukice, tako, kada vidite, i spajamo lopatice i to nekoliko puta. Možete, znači koliko možete, obično 10 puta, do 2 ponavljanja, 2 serije. Sada uzmite, stanite, znači isto pravo, sad samo potiskujte rukama 1 do 10 puta. To vam je isto za gornji deo kičme i za lopatice, pogotovo za one što stalno sede sa kompjuterom i rade, moraju da se figurate i spajate lopatice isto. To isto 10 puta uradite. Sad idemo, znači vi ruke stavite pored tela, kada se podignete na prste, ispravite. To vam je za listovi za zadnji deo kičme. Jel vi tako topički deo razrađujete? Znači uzmite i radite 10 puta, 2 serije, naravno uz pauze. Na zahtjev mojih dragih gledalaca radimo vežbu za kičmu i pilates vežbe koje su jako dobre, one su isto dobre za kičmu, koje ga poli sa kičmom. Imam predlog, znači na YouTube imate pilates jedan taj i starije i mlađe žene ukazuju. Naravno radite ono što možete. Sada idemo, znači, klasično. Sad noge malo blago na širinu i ruke stavimo paralelno i okrećemo se u jednu stranu. Udahnemo, okrećemo se u drugu stranu. Udahnemo u jednu stranu, isto 10 puta. Drugu stranu, udah, izdah, udah, izdah. Udah, idah, udah, izdah, udah, izdah, udah. Znači ove vežbice možete da radite uvek. U stojećem položaju možete da sedete, ako ne može mnogo da stoji. Znači možete da sedete.
I da ispravite kičmu, to je bitno. I idemo rukama. Rotaciju. Znači, pravo ruke, kada dođemo do gore, širimo ruke. Raširiti i lopata se studira. Uporediti ruke. Udah i izvrti spušiti. I da treba 10. Znači, znate da sam rekao da je jako dobro zbog ovih lopatica izbog ruku da se istignemo. Naravno, možemo da to radimo i ovako. Znači, vidite šaku da ispravite. Samo za ruke. To treba na 10 sekundi. Sad idemo iza staviti ruku i možete da uhvatite ruku i da povučete. To vam je dobro za ramena i da malo lopatice. 10 sekundi. Bilo koju površinu i udahnete i stavite ruke, malo noge nazad i znači noge treba da budu prave, znači da sedite u kolenima i iza kolena. Malo prisa i onda se spustite. Opet udahnete i istegnute ruke. To može da uradi ovo 5 do 6 ponavljanja. Onda se pravi malo 30 sekundi. Pravo potruč. Da ima patiluce, dobro. Sad idemo, znači polako, znači za kičmu je ovo dobro. Znači za kičmu je ovo dobro, znači udahnite, da se polako spuštate na dole. Znači i držite ruke. Ko može, znači koliko može da se spusti. Polako počnite, podižete, udahnete. I izdahnite polako, opet puštite se dole. I opet polako. Udahnete. Znači, stanite na noge jedne na druge. Udahnete. Polako. Puštate prste. Koliko možete i onda držite jedan po jedan deo sa kičom. Znači sada ćemo malo da, ako budete mogli da vidite, da imate sigurno kaiš ili traku ili tako nešto koje možete staviti oko nogu. Mislim da se vidi. I znači blago savijete noge i pokušajte da zakačite koliko možete kaiš ili staviti. Znači idemo dole, se spuštamo i povučemo, znači opet se dole spuštamo, nadam se da vidite, i povučemo, znači tako što ćemo da ispravimo kičku. I to 10 puta. Ovo je isto za kičku odlično, ko ima traku, ko nema može uzme lastiž malo deblji
još 7. Kad se spuštamo, daknemo kada dođemo gore. Da. Znači bitno je da su ruke pravo. Sada uzimamo traku, gledamo da je raspoređena kako treba i vučemo i vučemo. Znači povučete, spojite lopatice i ispravite. Bitno je da vam kičma bude u pravilnom položaju. Znači ovo možete 2 puta ponovite u 10 puta, naravno s pauzama i sada ovako, znači stavljamo traku na noge i spuštamo se, znači držimo traku. Polako je se spuštamo. Znači i onda se podižemo. Znači gledajte isto da vam kičma bude prava. Držite čvrsto nogama traku. To je dobro za trbušne mišiće, a ako jačamo trbušne mišiće, onda ćemo da pojačamo i kičmene mišiće. Jer ako ima sada trbušne mišiće, ima problemi sa kičmom. Zato vam kažem, vežbajte za zdravlje. Idemo još 2 puta. Dalje sada vežbu sa kičmom. Idemo tako što ćemo da ovako raširimo noge, ako možete da vidite. I jednu ruku stavljamo iza, a drugu vučemo. 1, 2, to vam isto zvanite 3, 4, jedan deo kičme smo sredili, znači taj zadnji deo, sada drugi stavimo iza, znači iza zadnjice, koja nam drži kao oslonac i idemo 2, 3, 5, 6, hvala za like, 9. Sada ćemo da stavimo da se vidi. Ovako. Znači, stavit ćemo noge, držat ćemo se, znači, ovako i ovako ćemo da podižemo noge. Znači, meni je napred, ja ne mora da stranu pravo i podižemo noge. 10 u jednu stranu. 6, 7, treba noge da nam budu prave, sve da nam budu pravo. Znači nema napred, nema nazad, nego i držimo se, jedna ruka čaka malo, druga se pridržavamo da ne bi išli napred nazad. Znači idemo 1, 2,
možete da ponovite još 2 puta ako želite. Idemo sada jednu vežbu koja je dobra za kukove. Znači, idemo prvo, držimo na leđa, jednu nogu savijemo, drugu nogu ispravimo i stavimo traku, krajiš ili šta već imate. Znači, noga mora da bude prava. Idemo 10 u jednu stranu. 10, idemo u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sada ovu nogu savijemo. Prvo malo da odmorimo, povučemo prema sebi. Bitno je da se stegne i spustimo. Drugu nogu, znači ova savijena, ova je okružena i prvo jednu stranu, 10 puta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači to vam je za i to vam je i za zadnji deo. Sada ćemo da radimo jednu vežbu. Znači možete da koristite i ne morate da koristite traku. Znači podignete ruke, podignite ruke visoko. Kada ispojite stopala, znači savijete noge i kada se podignete, znači ovakav stav. Znači podignete se i traku spustite na budu. Držite malo. Uda. 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 10 puta ponovite u jednom. Još malo, pa završavamo sa treningom. Ovo su nam bile neke vežbe za kičmu i neke vežbe za pilates vežbe. Još jednu vežbu ću da vam pokažem, koju naravno treba da radite. To isto za kičmu, za kosti deo kičme. Znači ovo je rusko zvono. I mi ćemo da uhvatimo, stavit ćemo ga ovako, znači ispred vas. Nogice da budu savijene i idemo da centru. 1, 2, znači ne da pomerate ruke, nego samo rotacija, da osjetite osim mišićima da puštite. Rotaciju. 5, 6, sve to polako radite. 7, 8, 9, 10. I naravno ponovite 2 puta po 15 ili 10. Ako hoćete za kičmu, ovdje polako. Ako hoćete da skup malo više, znači napravite i postavite stavite u ovu. Znači brzinski. Isto, 10-15 puta i brzo, jednu i u drugu stranu.
Sad, došli smo do toga da uradimo još istezanje. Znači, stavite ruke, noge, paralelno, slušajte, ovo mi je vežba isto iza kičme. Spustimo se dole, udahnemo i dižemo se na prste i položimo usta. Spuštamo se dole, koljima i stižemo kičmu. To par ponovite. Dižemo se na prste. Vodimo ove. Spuštamo se na noge. Istižemo ruke i još jedna. Dignemo se u vis. Vodimo glavu dole i guramo. I onda postavimo se na kolena. Stižemo kičmu. Naravno, znači, istezanje je bitno. Znači, mi ćemo jednu nogu da savijemo, drugu ćemo da spravimo i dakle ćemo i ovdje ćemo postaviti. Ovo je mnogo dobra vežba, ovdje ćemo svakako raditi kako slušati vežbu istezanje. Dijeli istežite i noge, i ruke. Dakle, i kako se pusti, možete pustiti. Znači, istežite noge. Što više se stavite. Prava muzika. Znači, znate već da radimo istezanje i klizanjice. Znači, prvo da radimo jednu stranu. Dahnemo, izahnemo, dahnemo u drugu stranu. Znači, bitno je to malo udahnemo i ćemo se opet to par puta raditi. Udahnemo. Znači, ja sam vam zikretno radila. Znači, isto ona vežba kao prošli put. Znači, raširite nam koliko možete. Naravno, gledajte da vam kliznite ako ste na parketu. Stavite ruke na pod i gurate kukovima nazad. Cijele noge idu nazad. Polako se dižite pršlje po pršlje. I izduvavanje. Znači, stanemo i ne moramo da raširimo noge, možemo kako hoćete, kako vam odgovara. Udah. Izdah. Udah. Udah. Bravo drugari, nadam se da vam se dopalo vežbanje. Ovaj put je bilo vežbe za kičmu i pilates vežbe, a sljedeći put vidimo se opet u ponedjeljak za cardio dance i za dance aerobik. Pa šta vam se bude svidjelo, slobodno možete da napišete ispod posta da li želite zumba, cardio, dance ili dance aerobik ili cardio. Ništa, pozdrav, hvala svima što ste me pratili danas, pa se onda vidimo u ponedjeljak u 9:15. Osim ako me nešto ne spreči. Ćao, ćao!